The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkundla and Administration. Asinibingelele amaswahla amahle kehlelweni Sive Siyatfutfuka libito lami nginJohn kwakaPhirezi Sibongo kuyintokozo ukuthi besingaphindze sidibane ke nalamuhla kuloko lihlelo lasivakashela khona ke imisebenzi yentuthuko etinkundleni etahlukahlukene ke veni lakangwane. Namuhla sisenkundleni ke yaseSIGWE sifundeni ke saseshiselweni lekuyinkundla lethutane kakhulu ke nedolobha lakaLavumisa kanti ke nebantu abatinkulungwane letilishumi 14,000 imiphakathi yakhona ke mine lesikutele ke namuhla amaswahla amahle la kutobona ke imisebenzi noma ke kwethulwa ngalokusemthethweni ke kwetikulumba letine titsengelwe ke tinhlangano tekonga nekubolekisa ileti sukunyiswe ke bantu labasha nako lokusijabulisa kakhulu kanti ke sidawulalela ke tinkulumo lokufaka ekhathi ke lomelele ke ndvunankulu elive lakangwane babethemba inhlanganiso masuku loliphinda ndvunankulu likhona ilunga leParliament ukhona babesikhulu kulendzawo tikhona lanato ke letinhlangano sidawungena ke ehlelweni maswahla amahle sive ukuthi singabe lo msebenzi usuka kuphi nekuhlala kwawo. Lenkundla yaseSIGWE ibe nguletinye tinkhundla takuleli nato letizuzile kuhulumende wembube ehlangothini lwekuhlomula ngelusito lokuthengelwa tigulumba tetinhlangano letahlukahlukene ngekusekelwa ngiso sikhwama saka RDF. Lenkundla yaseSIGWE isesifundzeni saseshiselweni madutane nelidolobha lakaLavumisa. Inemiphakathi lemine lefaka ekhathi umphakathi waNdunazithini, Lulakeni nasekuphumuleni. Lokuyimiphakathi lengephansi kwemphanenkosi kaSawangwane kanye nemphakathi waseNyathini lokungumphakathi longephansi kwemphanenkosi Mbilini Dlamini. Umlambo walenkundla yaseSIGWE uthi lenkundla yethiwa ngenthaba SIGWE lekuyinthaba lesendzaweni yaselulakeni. Lokunye lesingangeta ukuthi lenkundla inguletinye tinkhundla lesifundza saseshiselweni levame kuhlaselwa kakhulu somiso. Sivele singephansi kwalenkundla yaseSIGWE sibalelwa etinkulungwane netilishumi 14,000. Lilunga leParliament lalenkundla ngumhlonishwa David Cruiser Ncamphalala loyindvuna yembuso etiko letinkhundla nekusebenta kwato. Lokunye lesingakuphawula ngayo lenkundla yaseSIGWE kuthi itfole kusekeleka kuhulumende wembube ngakuto tentfutfuko ngekuthi ihlomule imali lebalelwa ku 32 million emalangeni ekuchubeni imisebenzi yentfutfuko lehlukahlukene lefaka ekhathi umtholampilo wase Hlangwe lowakhiwa ngemali lebalelwa ku 3.6 million emalangeni kuzuza Sive lesibalelwa ku 4,500 kwakhiwa kwemahola lamathathu lafaka ekhathi lasekuphumuleni ngemali lengu 1.2 million emalangeni kwazuza Sive lesingu 2,700. Kube nelihola lasendunayithini lapho kwasentshentiswa khona imali lengu 1.6 million emalangeni kwazuza Sive lesingu 4,200. Kanye nelihola laselulakeni eNyathini lona lelisakhiwa lilitobita imali lengu 1.9 million emalangeni kanti kutozuza Sive lesibalelwa ku 1,300. Lokunye kufaka ekhathi kusekeleka ekwakhiweni kwetikolo lesifaka ekhathi iMkahava High yona leyakhelwa tindlu tabothishela nekwakhiwa kwemaklasi kanye nescience laboratory ngemali lebalelwa ku 2.3 million emalangeni. Kufeniselwa kwesikolo saseMkahava Primary ngemali lengu 269,000 emalangeni. Kusekelwa kwesakhiwo semaklasi elulakeni High School ngemali lengu 1.2 million emalangeni. Kanye nekwakhiwa kwe-Agriculture Laboratory ngemali lengu 1.2 million emalangeni kanye nekulungiswa kwemaklasi elulakeni Primary School ngemali lengu 340,000 emalangeni. Kusekelwa kwetikimu tagezi letinyenti ngemali lengetulu kwa 8 million emalangeni nalokunye lokunyenti. Sesibuya emalini hulumende wembube layisebenzisile ekuthengeni tikulumba tetinhlangano itahlukahlukene kumnyaka imali wakhe kusuka ngemnyaka wa 2020 kuya ku 2023 ibalelwa ngetulu kwa 68 million emalangeni njengoba uhulumende athengelele tinhlangano itibalelwa kuletingemashumi 20 lapho ngayinye inkundla bekukhanza ukuthi isekeleka ngekuthengelwa yinye nje 4.
Kwendeke umlandvo kule nkhundla yaseSigwe lapho khona uhulumende wembube asekelele nkhundla ngekutsenga tigulumba letine tetinhlangano letahlukehlukene tebantfu labasha letingephansi kwale nkhundla ngemali lebalelwa ku 5.2 million emalangeni. Leto tinhlangano tifaka ekhatsi Nyathini Siyakhula Multipurpose Cooperative Society, Eswatini Youth Multipurpose Cooperative Society, Lulakeni New Creation Multipurpose Cooperative Society, kanye nekuphileni BT Multipurpose Cooperative Society. Emcimbini wekutetfula letigulumba ngalokusemtsetfweni kule tinhlangano lobe ubanjelwe kule nkhundla yaseSigwe, Sive sasiphume ngetinkhani. Tikhulumi tafaka ekhatsi liphini landvunankhulu imphunga Themba Nhlanganiso Masuku lobekamele ndvunankhulu welive. Kanti imphunga Masuku abephindze ahambisana newakakhe Make Dimpho Masuku lokungumphathi waka Eswatini. Labanye bebakhona kwakungumnumzane Samson Sithole, umnumzane Mzwandile Mthethwa lowakhulumela umphathi sifundza waseshiselweni, indvuna yenkhundla umnumzane Mangena Jele, kanye nabo lebebamele tinhlangano tebantfu labasha letazuza ekutsengelweni letigulumba. Usithethe down eSigwe, usithethe down thina singelutho, yena wasibeka hayi wasenza abantu. Qhubeka qhubeka Msuthu usiphumele, qhubeka Msuthu, qhubeka Msuthu usithuthu, qhubeka Msuthu, qhubeka Msuthu usithuthukise. Umsuthu usithethe down eSigwe, usithethe down thina singelutho, yena wasibeka wasenza abantu. Qhubeka Msuthu usiphu. Kwase kufika sona sikhatsi sekwetfulwa kwato tinkhulumo lapho khona wawubona nje injabulo lebeyibhalwe ebusweni banoma ngubani lobeketfula inkhulumo yakhe. Kwacala kukhuluma indvuna yenkhundla yaseSigwe umnumzane Mangena Jele lowabonga kakhulu uhulumende wembube ngekuthi kusekeleke bona bantfu labasha ngaletigulumba. Jele waveta ukuthi banemaphupho lahlukahlukene labafisa kwafeza. Jele wase unxusa bona labantfu labasha ukuthi batiphatse kahle letigulumba njengobe wathi kule nkhundla yakhe tiyingca izivela. Lesibitelwe kona namuhla sitobongela abantu labasha, njengoba selokukhalwa ngabantu labasha ukuthi abathola umsebenzi abathini. Ngokubetama sinkundleni kunene bantu belabasha sibathenga latigulumba. Ngona ukuhlanganisile la eSigwe lithi inhlangano lokunene tisihlanu angubeke lokho lelo ubona letigulumba tifola balabanye bangena bafuna stolo ihardware saphasa sicelo sabo. Lowakhuluma egameni lemphathi sifundza saseshiselweni kwaba ngumnumzane Mzwandile Mthethwa longumabhalane walesifundza. Umnumzane Mthethwa wemukela lona liphini landvunankhulu imphunga Themba Nhlanganiso Masuku egameni lemphathi sifundza saseshiselweni. La kume khona nyalo ngimela kumele ngakume khona regional administrator lothite mvana Nkosi babe DPM babe mamba uyavusela uyanemukela eshiselweni, unemukela nonke uthi usifisela sonke sisifundza, usifisela iprogram lenhle yanamhla, ucela sibe nempumelelo, uyababongela nanaba bantwana lebahlomlile namhla. Sithi sifundza siyanemukela nonke bekunene esifundzeni.
Leti nhlangano totine tatfumisa kakhulu uhulumende wembube ngekuthi atitsengele letikhulumba. Letikhulumi tatsi natibeka tinkhulumo tato taveta kutsi umsebenti wato sewuvele ukhona lokungumsebenti lomkhulu wekwakhiwa kwelidamu lasembakeni. Lokungumsebenti lowaphakanyiswa silo Inkosi Mswati wesithatfu. Letikhulumi taletinhlangano tibantfu labasha tema kanjena. Kwacala phiwa Inkosi Dlamini lowakhulumela inhlangano yakandunazithini, Indunazithini Youth Multi-Purpose Cooperative Society. Walandzelwa nguBongi Simelane lowakhulumela inhlangano yakhe Ilulakeni New Creation Multi-Purpose Cooperative Society. Letinye tikhulumi taletinhlangano kwababo Mqondisi Dlamini waseNyathini Siyakhula Multi-Purpose Cooperative Society kanye naMlambo Mamba yena lowakhulumela inhlangano Ikuphile ni BTM Multi-Purpose Cooperative Society. Sitawubonga ke ngicela ke kungacisa isikhathi kodwa bese nje sengicela ukuthembisa uhulumende wembube ukuthi kule mali yakhe lengaka lasithembe ngayo ngoba usithembile sibantu labasha wasithemba ngana imali yakhe lengaka. Ngicela nje kumethembisa ukuthi sitayiphatha kahle, sitawusebenta ngekudikhandla kuze singavimbeli labanye abantu labasha labaqhamuka emva kwethu ngoba bakhona lemsebenzi lena isataba iminengi la kaSigwe. So asifuni kubavimbela. Siyabonga nje kakhulu sicela ukuthi nje siyinduna sithini youth multi-purpose. Sasa nitasikhanza kunetikhulumba letinkulu letinganamathela. Siyaphambili. Lokuthi leli phupho lethu sigcine sili-achieve njenge-youth. Babe DPM yinengi youth lekhona ihleli but ke sesi-experience lokukhulu ngenkundla lokuthi lele sikufunako singaba ngiko ezisi-youth. Through usito lahulumende le mali yetinkundla besike seva ngayo sabona kuletinye inkundla na uhleli ke ubukela bongacale uthi awu kwentelo labangcono njengalapha but nathi sa-apply sangena saphuma sathi awu kuya ngekuphatheka. Lo sihlangene manje sihlangene ngekutobongela nesikhulumba. Ikhulumba lesi nesikhathi lesidze solo sicalile solo senyuka sehla senyuka sifisile ukuthi tigcine tibe khona kodwa lamhla setigcine tibe impumelelo kithi sithi siphakamisa sandla sendlula ikhanda babe Ngcamphalala solo siyatibongela kuwe nani nonke bekunene. Lokunye lesifisile ukuthi kuchubeke kungabi kuloko kuphela kodwa kuchubeke kuye phambili. Lokhu empeleni bekusolo kusifiso sethu ukuthi kube khona kodwa manje lo sekukhona sesikutholile sifisile ukuthi kuthi nakuchubeka isikhathi umnyaka lotako noma lolandzelako kube lokhu lesinako sekudelela okunye ngimeleleke inhlangano iBTMMY Multi-Purpose kufisha nje lenako ithi angite kondlulisa kubonga ngibonge kakhulu umhlonishwa wasekhaya lo sebenta ngokudikhandla busuku nemini nekulwa nebuphuya under inkundla yaseSigwe nasevenlonke njeke Eswatini jikelele. Umhlonishwa David Cruz Ngcamphalala wanxusa bona bamvula abasha ukuthi batiphathe kahle letikhulumba. Wase usukumisa umkalo liphini landvunankulu Make Dimphomasuku naye lwadvumisela bona labamfu labasha ngekuthi basekeleke ngekuthengelwa letikhulumba. Ngibongela i-youth yakulendzawo le nkulunkulu abonile ukuthi babe sibonelo kuleli laMswati lonke eduka lokho i-youth sesihlolele kangaka kodwa i-youth yalapha ibusisekile kakhulu ibusiseke ngendlela lemangalisako asikaze sikubonele lesikubonako. Siyambonga umsuthu kunengele bengakhuluma ngimbone agijima ngalelinye lizinga ngamangala ngathi noma ngithi ngiyathandaza ngakhanza ukuthi ugijima ngathi konke kuhamba kahle ebusuku nemini. Inkulumo yemkalo liphini landvunankulu Make Dimphomasuku yananadelwa kuhlabelela nekuthamba kweluthanga. Yabonga ngifuna ngula.
Kulandzela ukuthi lo msebenzi bewungenelwe tikhulumi letativela nakuleminye imikhakha yetekulima, umnumzane Samson Sithole longumphathi waka-Eswatini naye wabeka yakhe inkulumo wacucutela bona abantu labasha ukuthi batiphathe kahle letikulumba. Lokusho ukuthi siyanibongela abantu labasha ukuthi umhlonishwa la ekhaya acaphune nje kuleli verse leli iwisdom yokuthi anike mathuba lalinganako ukuthi nifinyelele kuthane nithole le mission. Kubo democracy ke vele into lencence embili ngilena lethi abantu abanikedwe mathuba lafana nako. Umuntu atehlulekele yena angahlulekiswa ukuthi bese kuba nesandla sami ngase ngigwegwegwa isathi lo ukuthi tiye kasithole. Kanzi kufanele ngabe sonke sikompetile. So ngiyangithokozisa emoyeni wami ukuthi nonke nikompetile nathola le mission lesembi kwami namhla noma lesembi kwa DPM. And indzaba lenkulu ithi leyo competition yona leyo nisadzinga ukuthi nichubeke nifaka umfutho nicompete more. Impilo imayelana nokuthi uthikhandla kangakanani ukuze ukuthi uthole tiye. Mapalane lomkhulu etiko letinkhundla nekuphathwa kwato Make Nonhlanhla Dlamini wabonga kakhulu uhulumende wembube ngekuthi alethe intfutfuko velonke ikakhulu emaphandleni. Wanxusa yona lenshayi lehlomulile ukuthi itiphathe kahle letikulumba tokhona kuchekwa nemsebenzi. Siltiko letinkhundla sithokotile kakhulu kuba la namuhla ukubashido abantu abamna bakhuluma ukuthi liphupho leselifezekile bathi belungu a dream come true. Kulphupho lethu kubona buphuya buphelile eveni kungumgomo wethu nasibona tintfo letinje siyathokota kakhulu ikakhulu nakuyinsha. Ngiyathanda ngingakamsukumisi honorable minister ngimcela akhulume kumkhumbuta tintfo letintsatfu noma letine latisho nakafika etiko. Sithokotile kakhulu kusebenta naye etiko. Wathi manje PS mina ngifuna nje kufika endzaweni ngingashiyi iligasi. Ngifuna nangisuka endzaweni ngishiye insayeya. Uyakhumbula mhlonishwa ligasi awukayishiyini na. Wandlula wathi ye-PS bantu ngeke bakuthanze bonke awusiyo imali. Yenda lo correct wena uchubekele phambili ngagadi kuthandwa ngibo bonke bantu. Lilunga lephalamende lalenkhundla yaseSIGWE umhlonishwa David Cruz Ngamphalala lophindze abe indvuna yembuso etiko letinkhundla kanye nekuphathwa kwato naye wase ubeka yona inkulumo yakhe. Wabonga uhulumende ngekuthi asekele insha ngephansi kwalenkhundla yakhe yaseSIGWE ngalesipho setikulumba. Letikulumba leti mhlonishwa DPM akusito ukuthi ngitabane kalesi youth itawugadwa ngibo lathinta lesikulumba ngithi ni youth uyabe uthinte lisolelo lathinta nje lesikulumba nisho ukuthi uyabe uthinte lisolelo ngemandla eno langa lendlela nihambe lukhuni angaqhamukike lomunye umuntu athi sikulumba ngiloko ngenhlanhla seninenhlanhla babe sithola ngifuna ukuthi nithi vele ukuthi nisuka lapha nibheke kuphi lokusifiso sethu ke DPM nababe sithole ukuthi masiphilile eminyakeni lelandelako yong 5 lemphakathi njengoba nali ijozi sesinalo kube netip kube neskavet kube nelol kube nako konke lo tasibhalela incwadi ke sithole master usebenta kahle wayibhala bayathi indawo enda njani sabe sinabompompi thina kwethu ukuthi sihambe siyothenga. Njengoba esikhulumile besibalekile bekuliphinda ndvunankulu imphunga Themba Nhlanganiso Masuku lobekemele ndvunankulu welive umhlonishwa Cleopas Sipho Dlamini naye wase ubeka inkulumo yakhe lebalekile lebeyivela kuye umhlonishwa ndvunankulu. Enkulumeni yakhe ke wanhlane ngekuthunywa ngdvunankulu wathumisa uhulumende ngekuthi alethe intuthuko lekhonsako velonke lokufaka ekhathi umsebenzi lomkhulu wekwakha emahola emiphakathi cisho kuyo yonke yakuleli. Lamhla umsebenzi leside ngawo la kuniketa lamhla kuniketa tikulumba etinhlanganweni talabasha
kokucala lusha lwaseNyatsini lokuthiwa iNyatsini Siyakhula Youth and Multipurpose Cooperative ngwalabasha. Kukhona lulakeni New Creation Youth Multipurpose Cooperative Society Limited. Nabo bala ngilabasha. Kuna Nduna Zithini Youth Multipurpose. Nayo injalo nje ila. Kukhona ekuphumleni Youth Multipurpose nayo eTgulumbeni tikhona. Kungakho ke lamhla kuyinfokoto lenkulu nje la kimi ukuthi lento lesakhuluma ngayo iphinze yenteke embi kwami. Imphunga masuku uyaveta ukuthi uhulumende wembube usebenza busuku nemini kude kuthi lelive litfutfuke. Ungasuka etinkundleni uyephi ngoba kuphila kwemhlaba lokuchubekako kusetinkundleni. Ngithi ke lamhla ngikhona sesitobusisa na umsebenzi lomkhulu. Lenguthandza ke ukuthi lensha ilalele yaphinze yabeketela kwaze kwefika nasikhathi nasi. Lokuthi ngifune kunibona ngingakakhulumi lokunye ukukhuluma. Ngilokuthi nine lamhla nifuna niweve kimi lamagama lathi nisibonelo anikahambi ngemdumo loyekufeni. Anikahambi nemdumo lothi sifuna naku. Bakufune ngekushisa. Na ukwathi nalabo basibakufuna. Ngoba nasingema la sibute ukuthi labashisile bathole pha batholeni beme ngala nada kude. Labahleli phansi njengalona lapha bakhuluma nenkundla nelilunga labalikhetha ukuthi liyobemela le eParliament bathole eTgulumba. Kwase kufika sona isikhathi sekuthi liphinda ndvunankulu imphunga Themba Nhlanganiso Masuku lobekamele ndvunankulu welive ukuthi asale atetfula ngalokusemthethweni neTgulumba. Kwakumnanzi kunjeya ulilitelwa. Maswatlamata sifike ke maphethelweni awo ke umsebenzi weluhlelo lwethu lanamuhla Sive Siyatfutfuka enkundleni yaseSIGWE lala besikhona khona ke enzaweni yakanduna 18 lokungilomunye wemiphakathi ke lekhona ke enkundleni ke yaseSIGWE. Tiyasijabulisa ke inkulumo lesitholile kulena ndzawo ikakhulu ke letichamuka kulo ke liphinda ndvunankulu leligcizelele lokuthi betingakendeki letintfo itolo mali ethembisa abantu bakulenzayo ukuthi uhulumende welive laKangwane ukhona kwesekela ikakhulu ke abantu labasha labakhala ngemathuba emisebenzi nati ke Tigulumba letithengiwe namuhla sifakazelo njengoba ke namathuba emisebenzi sivele ngemphathi wakaSweti ukuthi atawuvuleka kule misebenzi lemikhulu lekayendako Sweti kulesifundza nakubongela nje abantu bakulenkundla njengoba ke siyeva ukuthi kusebenzisana kwale council noma ke kwenkundla council kungilokuhle njengoba kubambiswene kakhulu sikhuthata ke eMaswati njengoba ke kusikhathi selikhethwa ukuthi nanawo engathi ke makakhetha angakhetha abuke liso noma inhlitiyo yabo ke labo labakhethako abantu bayadidzinga into leti njengaleti kuvula emathuba emisebenzi ekakhulu kade ke kulabo labangasebenzi. Maswati lamahle Jehova kasigcina sibonane ngalokudako siphilile insale kahle. Tingundla siphila ngato, tingundla likusasa lethu, tingundla siphila ngato, nami niyathi ni Maswati, tingundla siphila ngato. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration.